why God has given you a name that is above every name. That at the mention of the name, the glory of God the Father. This morning, wherever you are, everybody wants it. Now, the dear my Jesus Christ. Sanity, Amiaja, Unyamioba, Unyamison Kron. Adom Ahengua ni Jumadie na no pay uti Bishop ya. Sabre yeti ni ankente. Eni butunshio. Adom ene yetumi da urade ase. Osia be bia obi ano nyame ama de pa chien wa hwe so abore ho ban a. Luton, Birmingham, Croydon, or US, Spain, France, Italy. When you know that, baby, be ada wo fanasia mano, aye ye mano, pantontro mano. Oh, hallelujah. You ever try your Jomudia? I don't got you know, the Adom. Yay! Maybe I'm not ready on 50. I do cry. I'm on here, you wouldn't ask him. I was here. There was a turn who are bravo. Oh, I said, you whoop. I am fafi pa. What you don't be a domo adentina no pay one fanasi ni ayi ne ngam for ne tonton family di. Already I Ghana so. Abo Ghana ho ban. Ye koso ban bi mu bia na koso he. So ye dey da so ti hoko. Yan tutu bia esi atutu nyansa ne ahoden bia ye wo. Eh adumo. Anasi mano, aye ye man, pantontoma. What was it on a pay? A crop pound. Yana pay show and sa. Germany pay show and sa. A man and man, Guadam penning for a fear juma. Yes, I have offices. Yeah, cost store. They took a free hand call by Fufro. Ready as source of us were quite a tabanso. I could draw some GMO. Say a son of boy home by. Adom on Sanya Cassia. Jesus Christ, a demon. And they to Tianamosi. And I dear Banomoa. Never share your bid if you were ready. Be a one some my young conference of pine and ma. Tiansem. Jesus Christ, a demon. Vampire bono eba ewiewai. Alright, abusia. So don't pay na baby. Facebook for what to say. Facebook Adom 106.3 FM. Facebook to make a course here. Na o like page na one yen so ahye. O like ya na o do madam fu bi abomode ya na mo share. I was ready to say, yeah, Papa, Bishop Yausu and Son. I come as well, dear Cassia and say, oh, do no boy, no ma, Eastern region, you to me to ambulance with them out in the Diafui, a prisoners way. A brass and so boy, and to be marsh anti region. Almost so a dear deal, Maconi, a bedi, a dear boy in more than the dream. And on tea, or she said, the old one cannon, Sabuan and the issue. Mike Cassia Baji. Mike Twebaji, the old man may be able to show me other was it. Bishop Yausu. But I need to do we for the Shanty region into memorable and share a young couple the end Munyam. A number who they will see Kakesi and only Ketua ever fast or a 0244 710 311 0244 710 311. All time praise
ame ya Adom Kwasiada nyumre no nine pepepe e de ani akire Bishop Yawusu ansashia de my father's house dance man Adom FM yakudi dwumedia ahye Nyankopon de animunyam asopani betrase na baba ko so kwa manu kurede nyum aba bonten na yakota na chini ahwe ahye Nyankopon de animunyam ajontofo a beta de chini aboa no Angla to life Celestine Donko ni okai the daughters of glorious Jesus they are coming there was also so bomodia na also bra be shenya me munyam papa isa se be pagya ne din so kwa manu krai anopai wetin nkan so ha Vida Diodu I was watching you live from Ahemfa and Odimlikakui Italy. All right, and then Jonas Owusu was also here. Good morning. Yeah, my man Agata from Pom. Abusia to America na ko Facebook now so far on us here. Na bomodiana program ni TB now for contribution ne suggestion. Fabra, you bekin come on. Yakwe nim Vincent K Anane. Say good morning daddy. Yeah, sure say Bishop daddy now can once you watching you from Bodrase. Yes, good morning to you. Abusia, we papa di atu yanim say the month of read again the words of our fathers. E janamo ebura wo motu no. Yesan ebitutum biim. Yankope fufuru ntu. Yesan tutum biim. Yesan say janamo owunyansa ne nimdie. Ani hwe hunu bebre no hu say ebura we ya na esitu. Wo motu ade amaye. Tinchirima miensa jano ho sanko fa yenchi yen sanko yechi na yenkututum eno na aboa ama ne yeduru pempenso yi ese yen ara ya sasini ya bodenden mayen na ejano momoja wo hwiegu ho edegi asasi de to ma du meni wo so say be ye biato aso so ho tie hwe omo nim die ne omo nyansa ne omo hofama ejina so yesu de tu anamo merendi Ofori-Atta yetama Bishop Yawusu ansa no pay Charles Kwaku Adom da kwa ha and Kobas koju osaibunsu onso o hase oyo sofo committee na redemption na won redemption obe upojia committee na Presbyterian Church redemption ono obutu so for penny kasie bi so akaya ho ere azori ma Dr. Kofi Entry title so for Adom da kwa bi hunu bo onu bi hunu bo title kasie bi pa me pese mo go na miti clerk of hono Gan West Presbytery Gan West Presbytery yes on a clerk ho Chirofo hey Old Testament another Bible mo on a scribe ho for ayi na Nyankopon Adom anope Bishop Yawusu ansama ye kwan se ye ne wo nkasa now to read the words of our fathers. So Adom dakwa yangen kan Genesis chapter 26 na verse 12 na yamfamra na yehwe hono verse 12 I say na Isaac edua infudie ewo asase no eso na onya no bai emoho oha abisia no amu ebise Awurade hyira no na obarima no enya ne ho na okoswara enya ne ho ekusi se oye kesipara na onya enwanku ene adwinku ene enkopi na Filistifo no eni breno omani breno kan ko so na insubra na ja Abraham nkwa tutu no na ja breso no Filistifo no sisi
ni nyina de dotie ebe hye no mumma ani bere no nti wo di dotie ekusisi no dotie hye mumma na Abimelech kire Isaac say free yenchen ko na wo tumi dodo esen yen free yenchen ko na wo tumi dodo sen yen na Isaac si mu efri ho ekosi si entumadan ewo Gerard bohan mu na otena ho koswe me san trust me and some ho na Isaac saying titi insubra na ja Abraham ebreso no otutu yi no fiti mu bi o side true mu so na abaka na Isaac sent insubra na ja Abraham ebreso no otutu yi Abraham ewu achi no Filistifo no sisi no emu na otutu ne din senia na ja edoto ye no a owi David draso ko na Isaac nkwa funu bohanu mu na ohunu insupa ebura ewo ho na Gerard emohwefo ene Isaac emohwefo no di so apre e kan say insuo no eye jadea enti Isaac to ebura no din signa Isaac if you say on no ene hamwe unye you no ene hamwe me ogaze kako unye me ko school ne papa na otu asubra foforo na no enso opepre enti ofre no sector na ofri ho ekotu abura foforo na no de wampre edinto what's why wampre ho wampan ana ni apre na de mo ampre ho na yede na Rehoboth na o kan say afi de Awurade amayen mu atre o mai mu atre Awurade amayen mu atre ne bede na ya dore e wasasi eso amen chino bakana saro chino wakana sa o bra wa bre ya de nyango pansi ma papa bishop why so wa o ti du ai di fredo ozo ka homi ahomi di body that is be ka chiwe all right eusia papa enona anope ye pese here that to do that me mra we answer as a glorious birthday to Pastor Cynthia Piaget of Daughters of Glorious Jesus. We are from Bishop Yahusansa. And they Daughters of Glorious Jesus, Cynthia, the lead vocal. And they now wow. So from Bishop Yahusansa, Omano, happy birthday. And they was na Bishop Yahusansa, Ma Monica, Ninkada, and Yani Atihisu account. Happy birthday, okay? And they, Yadima Yamiafna, also for. Cynthia apiadu no one apiaje apiadu je apiaje SQ from Bishop Yahusu answer. All right, and they so ochihene ochihene ye ochihene ne yire ene na woda nana eyire okay ohene yire Jim FM. And na woda. Nti we bi Bishop Yahusu ansase mfama no sabe kro no anso so adwesi amaze mfama no na adwoa asabia the day no happy birthday to watching ayire na adwoa asabia. All right, so yankasa you know me kind of no pa yankasa I feel my santi asebio because said I me kind of no na mtuku mukra wati but the me then say ade Isaac digging the wells of our fathers. Ade Isaac you know manage ho pa say yes African mun Bible say odua na oye kese na ne kese nyina achi no nipa ani brain no ani brain nyina achi no hu say ade bi wo say otimi san eye enti na subura na ne papa Abraham atutu ho no nkrofo de anwe gum no e me won say enipa tiri mo de ade na won wasan atu no na
atamfo na san police for san de anwea o se anwea no mo san de egum asisi ni bio but oboya no ono asan atutu na me hwe nia Isaac ye na me de tu enemre ya bra bo aye ebo se Christopher ho a ese na me bi ho aye tu na nkofo esi no asem kra na wo kan obi so say no yeah just what the name of frafra mu nia won kan so waka se de be ya obesay o ministry no etore bi kra yen ya asofo mu kra no ye hu se nua ba akoko na nim kra no na adwuma na wo ye no ye de anwea egum ye si no e be say de kansem a ensem be ka no e ma nipa na brabo ntimi nko anim ye motivate nipa no ye nhye ni nkran na mu ye kansem be bu na bam na me say nema freeze for no ye nema ebu abam because we tu amra enya ade aye da fom ensuo se wo no se mu nyina se ni mu se ensuo no eye de eye papa adepa aboa community no aboa man no aboa abusia no ba bia wote na aboa enso so na mo ahyeda na hienza wo na wo ye padia say aban na nyama ban na wo so nti na ade papa bi obeye kra no me say no e ameka say bi e fita ameka say tuntum say nyama ban na wo so aso nyama no nya na ware no nti me say no na me say ade a nipa na ye de na ebu abam ade na ebu abam but Monsieur Bibi Fiabro say na mu amu okoso etutu mu na rotu din and the answer na what am yensa ye enchirima. Read again the words of fathers. Now what you need education and it's sorry if you hold mobile I sorry them. Yeah. And if you about ankronkre ye dwuma so ayeye. Na ejanomo ahofama ejanomo nimdie sue hunu ya nti omo de atu sabi na omo twa kwan bi e de ato ha ma yen. So dear na yenso so enei yenkutu fufuro but the to the dan and yes I to bi yeah and a pena minister for Kofi na Nicobas na ye kasen bi wo anim ho na je say enim bi a ye janamo ye ye nti bi omo de ti ye yan am ye tia be ye se na ye omo hye ye den bo aye no ene ye ma no omo ntimi enye na ese ye ma ne hu say aseta no nyina na ene wo okaso nguvu ohun bi da ne nyeti okoski otika mu no akọ ba me yen mu se ye papa mu twe ye fa fom nante ye e kire ye nya we ne ye fa so ene akola na soro ka na okoski ba hu mu ekro be ka ade ama no na oti TV hu because ene TV ke se bo ye mres na TV ne bi wo fan wa ko ye lie why e ma no ye value ye culture mpo ye wo mu ye hu se CSC timi se mu nyina no e ade a ye ka education a ese timi chekere ye ma no me basi se onko sei timi se sa ne me nyina ye ne ma ese timi e chekere ye ma no e mu hu se ne ye sifa sisi ye hu se ne mpelifo timi kasa ye ne mi papa kasa no wan kame pa chawo o chia no na se o se na se me no mate ne me na what me be chia me se enchia no me ka se Bray work simple no. Sabi so wo kwaja nan na hu se iche ni nyina anko sa aja nan no so. Ehu bi wo ho. Hu sofo a ahompo bi wo ho. Enei sa de me nyina to nsi wam je se esitimi. Reverend Dr. Kofi Entry. All right. So put me about say na so kwa mbeba so yeah. So for na dia Isaac ye no. Ne papa mereso. For AC no. Ni omo pese omo kire ne se kuro no a wo papa echichire ye etum so enti ye tu bibia gumu no na kire se ade pa bia wo papa fiti ase no ye se no the whole ade nyame ye mpe nyame nso bibia wo nyame ahira no so ye se no so ati ase eba enti ye de notie agumu no of course kai say ye tu abura no ye tu notie fi mu but this notie no yes and notie na ye tu fi inso no mu no we bola bi ya kofa abegu contaminate see ye be say no akokro foforo so nana ye ka na wo ka adesua ene nkyerɛkyerɛ me ka ka say esrofie nyansa ene sono abon esuku mu sukudie tori bia na me papa etiase no ya me fa ne kransie no opeso ya na mama aka kyerɛ say wo de I own him book nyansa na se fie nyansa de aka kakra se ya ma yani ama ifie nyansa so a abonten street no ebetete ya mama ye eno ni ba bia ene ya bedu
So wa ma wani anko wo ma ho a ewo fie antete wo mo e de na Abraham di share ne ba Isaac mu a e ma na adwene ba so se da bi me ma me papa de we ense mpanifo de niema bi agya yen ewujade how well and ye hwe ni ana ye ma ananafo bi ye maintain no so eno ni asem ye nananom de niema bi enipa bi agya yen ye de kasapa ye de obuo ye de nidie ene sa niema ya uswa no ye tete wo no ye de agyawo ye shedan kan tro se ni ye no na mo se ne hu se wo papa ye no eno na wo be fa so aye bi ni mpanifo di gya ye no okwan ben so na ye ple so amma atena ho ama ye na ye mane na no adwen a Abraham de tu abura no se be ya ne mane na no impo na fudie ene ne moa ebenya nsuo obi a wotu abura bia e wodache oye generational thinker whoever digs a well is a generational thinker odwene dache konkan odwene konachi na wo de adu so oso be hwe ne yie na ama enchirima enya ho mfaso no wo pene so ama yetu notie agum me yohene me bedi akonwa ya den sa sibi ni mfudie bi agame enne na wo ka na wo se enne ye ochehene yire na woda onyame nhyira no ade ampanifo di ja ochiman kwa bibre mu eda ho a ye no nsuo bre mu eda ho no enne ye mberesui etisei na emrani bi wo ho a ye ka achinkwa wonum brem enne de ya achinkwa wonum sachet water seriously adesua kakra nyame adom ye ya ehwehwe mu no brem no enam nim sesei because mercury ni pebete nsuo na tifi no ho a fro anwea de mercury aye nsuo no ena emofra enim sa nsuo we ya na nye enum no mudware I have data me wo data wo ho and am dey me research na ma yade bebre e wo sa nkro no a sa ho no suo no ho no na we yo asamka tete no a na nananom na ya fro se brabe kwa no se konso a ye ma asem sebe Adom 106.3 FM the man top rating in the world of our father Adom FM anyan supanom ye mane ye nananom ene wo ya brante wo ye na ye se jai ase ye se madwuma mo mpani se jai na mo so ade we sinu kwasem ye all right everyone so on the papa what we ya washi fitei hwehwem bi ebe idwasosofo wo hoye wacho ne ye general ene ye general ena bishop because offer hope to ni ade reading in the words of our fathers kan ho asem chire so was empenyin fu gware wi ana nsu asa ensu ni bi wo ho okodware oh ha na ke na wore campaign ni semo penyin semo no wore kan ti ma me fam penyin semo nya adwuma so penyin gware wi ha so for Adom dakwa ene so for Kubas ene Reverend Doctor kwasi ada omunya de mesre won say walk asoro na man my father's house no nang pepepe bribia me bo fufu su bia no so for Adom dakwa ehwebenim kire se ma bona asem so ba ni nyina mu se kwasi do de be cheme de ya odi wie na zanka ohome broso brofo no ohome up to 3 onsim father's house Sahara bibi koso pacho you bibi koso all time praise okay na nyame ya madom e ko bishop na enkomo bi na ne yedi was a kwame edina ye fire no ebi monsem ana enam ne so ne bai ko no ye didi nkomo na me se papa edin ya da so ne o se yiwe fio fa we
Ntino ne nyina nso nyame adom said you can eat and say already get the words of the fathers no and one of the abemu you sentina me se mpanyimfo na kai bribiara eso ye awrade aye so woska eso ye so yare eso ye adding so yare abeye adding so ukunu abeye adding so bewu abeye but within the praise social distance for no smart adaka bi si ho nyame adom dance man ye be sanitize ogurem na dan ho se na egu ho se ya ti se wona on tade m kra Monday mishia elder Ofori-Atta Monday na jofa so mishia Ofori-Atta Ankrato Tuesday Celestine Donko Wednesday by the grace of God obiara erba so many revenue kind and kasai so I thank God say all these great people Adom young guy like me young guy so what do that grass Jim FM. I've known Elder for 23 years. I keep in contact. But I'm Papechi and then Nkasa. And then I'm well, not I'm Sante Elder D. I'm Fred Papa. I'm Papa. Your mama Benio. You know, also tell you now, sir. But sometimes you want your mom so hungry to you know about Sampine. They make Bompine and I met you. Say enam masum tie point na keyboard is it pen am free bishop na me say papa nyoma amanyani o din amatini na papa meet me friend no say go ahead na friend so for me record nyom no go na nyame adom ye wie bibia so for emanyum kakra say nyame na akadia say nyame na akadia ni asem yasem kitu etino sani ade na bafa no utimi say rade ana ye bre na aso say Erade eshen munyam. Tie nyumri kakra. Oye mame. Zanyu we say na nyame adom a. Enyum we ya na nyame adom akwesi ada nketwa adefo. Bibiada. MPs, judges, lawyers, doctors, nurses. O baba ho. Oh baba. Ene ma kawa wo. Oh, so for man, me wa mitimi bo adom. Enti e wa betimi abo man. Ni papa ko. Sao. Jim FM. Oh my me papa was a member. Jim FM. My boss of Kwaponso amane. That's it. Okay. Yeah, bompa is almost baba. Ozo ba ho. Love kakra ready again the world free of Kwame Nkrumah na fi. So for mama fan no kakra free baby a doctor e dey ewie no. Bremu ohwe ne ekoso a eya. Sino dwunase. Hono. Ona ayu 5 cool school. Za. Na me nam kwan ho kono. Me hwe kwan chen no me re ho yi. If say me kai say doctor. Agronomy doctor, but one tete yen wo sebe sapano so tete wo fie tete fie tete yim sensu no na anworo na wunya sa de no because nkrofo tu anua e de gusa well no I'm just citing bringing it back to the Bible. Yes. Tu anua de gusa well no ade no bio na wo hwe ne ma no pa from scripture na hwe no first thing ma omutu anuanu gumu jealousy. Jealousy. Enti what sadini nsunto. Nyina yonku fie. Jealousy. You don't then you said say would dey be yeye na me dey enye yeye dia. Nyina ansai. Nyina ansai. Na enne ye hunu politicians, ye hunu nipa bebre a omo wo sa adwon. Ene na ye bre aswin. So Kwame Nkrumah. Yes sir. Okrakra na so Kwame Nkrumah ye kan ho asem we so for who call my FM ano pesa breezy radio se na mada bishop ase madam penfo wa hanyina ase madam penfo for na mada kosi chuma me kai brebi abu nyina me da ase me kai brebi
tamana adwuma no ye ne sei won se no ma guideline yeah be dana se bebre tem ye obehia mba bia so onim na ho brase da say oh ho na che say ye koye nim na stress nyame ya adoma kosida obia meta machi ma yo ma honye fe na ye mfa en monyam hye me obesey nyame aye atontom awurade din ye be ye ahye awurade en yɛde yɛ ahoɔden ayɛ nneɛma bi sɛ yɛde bɛma awurade one logo on the mic no wo na pagya ne kɔtodwe na yɛhyɛ bishop yɛwusu ansa wɔba wone dr kofia ntwo so kan bɛka me yɛ adwuma wɔ multimedia ne Adom FM no nneɛma pa mpanifo no de fiti aseɛ yes ɔmo nto nɔte ngu nti so moto no o do dance man runabout na wa bisa se o record bichem the dance man runabout for Richard Sahara na si wo first junction on your left go straight na bisa se op father's house first junction on your right sorry my friend 0244254758 0244254758 all right abusia and I catch you say if you dey chat to all believers all night in Bible aheya ne be ye no anniversary ya mama Reverend Rosemond Charles Anunda kwa and odi ma ye all right abusia daughters of nyanyei all right we do see how we do see asem perfect radio Ofori-Atta na pe oti so kwa man kure and I take chance kwakwadu nyame nhyira papa yentwa nkan nyina ho amankwa de kada ko munyina nhyira kwasi asempa